Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg. Makapakatawa, makapalit, makapaisem. Ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo. Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Naimbag nga oras yu amin, napapatag papagayam mi ida, kadrama, kailian, kailoko, kakatawa, wenno kalafeng. Manso nga rudain papagayam. Kastoy ti surat, ti pagayam tayaw naglingag di tinaga na Roma, iti Ilocos Norte. Ken ka Mang Bianong. At last, kanayo na mga ganmay daytoy a programa. Ubing kami pa ide mga ganmi daytoy. Ita, agtawon ako niti 24. Kaya't kuman may drama to'y parikot may sang kapamilya. Medyo ada kaarngina to'y parikot ko Mang Bianong kadagiti imunan anay drama dito'y Laughing Leos Bianong ta may papan iti arak ti poon kan rogay ti amen. Kastoy man nga irugay ti amen Mang Bianong. At pakada akon, Roma, nagpaspas ti oras. Sardam lang ito imayak pi masyar di balayo, ngem alas 8 mat gaya man ni tirabi. Wen nga rod, basta si kati nga ilik, nagpaspas at talaga ti oras. Ay! Tagrot kayo, Roma! O sino man Ni Manong Brando day kayo? Nabartek manon ako na. Kanya kita! Tamal Wen nga ro. malbot man! Imbagyo Ay kay Busya! Jacob, sat mo man ang day, Roma. Batang na kita, Wen nga rod Roma. nanang. Sige! Sige Mark, agawid ka. Umuwan mo kasi ito Jacket tigas ang makita daw. na ka ni Manong. Sa bali nga minto ugali day no nakainom. Awa? Tagrot kayo magaya, makabaranggayan? Brando, yung ka maturugan. Ne. Sino kamot nga akin todorad amang patorog kanya? Abay, ubingak? Kaya't mo, si katipag bali na ka punching bag ko. Ibagam no, kaya't nakalabanan. Sana kalumapan ka, Brando. Ang Ibagbagak lang ang kamaturugan. Ang mga ano, adat timang tutupkan ka, kat kasi kalaan. Awan gawan mo, tanabartok ka. Alas tugat! Oops! Oh, makita? Naglakalaan ang ilisyak ti damot mo. Takasano, agbasing-basing ka. Kaya awan pigsam no, tutupan ka. Alas tugat talaga! Oops! Anay ko. Makita, Anay. linisyan ka, kan induron kalabasit, natumbakan. So, di ka kumarkarig, kung nabartek ka, tawan gaway mo, Brando. Just kaya at danto alda mo kanyak. Tok-tok kulok to dakit ito lang mo ayop.
Amok nga agpatingga ka lang iti sa o, Brando. Sobrang ka dita balay yun, tamaturog kan. Manong, umay ka, tamaturog kan di tabalay. O na yun tikas tadyar mo, anak ko. Inilad mo matlatan, di ta paraangan. Anya, parangan. Kamak na ito. Pasensya kayo no, naiduron ko ni Brando, Nana, Roma. Panggap na kami nakabili ni Kay. Ay na, amok ti ugali ti anak ko, Barok. Iso nga awan nga ro, ti rumbeng nga ikidawam, iti dispensa. Ala, mangan kan Brando. Nanang, Nabartek ka manen idirabi e asimbang pait. pakawanandak, nanang. Kanayon nga ibagami ken kaasaan kan nga agin inom. Takiwarem ti aglawlaw no makainom ka. Pakawanandak, nanang. Saan na maulit? Inawis tak lang kami ni Jiponsyunan. Diyak ko mauminom, napilit namat ngamin. No awisen da ka, saan mo nga ikaskaso idaa? Takas kala naluganan, tunggal na kainom ka. Uray jay nobyo ni Roma nga ading mo ket karitam. Wala kang sinasantaw ako nada, no daytay nakainom kan. Suga nila unay, ti ugalem, no kasta limpyo ka. Nanang, Malangaro din, mangan kadta inang mo taglaban. saanin, nanang? Ito gawyukit di ditan, tasya kundi makamo kadagiti trabaho dito balay. Saan kayo magbambannog? Basit laang mo't yung lalabaak. Basta, siya kundi makamo, nanang. Aglabaak no malpasak ang mga. Ay na, nagado ti nagregreg abulbulong dagiti muyong diti paraangan. Uray inal daw asagsagadan, nagadulat ta ti maregreg iti binigat. Roma, mutuyin day ta kay kay, tasya kung dagkay kay dito paraangan. Ay na, saanan manong, siyakon. Mutukit di day ta, antayin kag digosan. Nagsakdo ako ni ti Dano mapagdigos mo. Inkabil ko ni Jibanyo. Taawan mo ti Dano mo ni Jegripo. Hinton malum ka no pa sumangpait. Ah, kasta aya? Wain, isungay kag digosan. Timot umay ni Mark kitaya. Malagip kong adda nanggag ko di kalman tagsapa sa ritaan nyo adagasin na kaita. Ha? Ay, uwan ngagpaiso? Ay sus, ang mga nagturungan dayjay dito eh. Isungarod ngayon kag digosan, tadi nakagat or-orayan no madamdama. Alangarod manong, ituloy mo nto'y ar-aramidag. Wain, siya akong timangilip pa si ti kay kayam. Pasensya ka la ko man itinapasamak, naudi ayo umay mo dito, Mark. Sapay ko mata saan ka maupay iti relasyon nyo ko ni ading ko. Kapoy tinaramid ko. Awanan niya man na day jay, Brando. Amok mo ti kababalin mo no mabartak kan. Ah, Nagturid ka nga rob no mabartak ka. Karitim amin dagiti adday ti aglawlaw mo. ay, pasensya ka na talaga. Ay na, kababain laulay. Kasayaatan siguro no saan ka niya agbarbartek. Tapno maliklikam mo ti agaramid iti sana nasayaat no dayte nabartek kan. Amok day ta, Mark. Mabuhi si takmat nga ron iti day ta abag eh. Jak amon at talaga dagitar aramidak no day ta makainuma ko. Isa, pasensyakan kanya ka. Bayaw tumi. Awan ti makuname kini Manong Brando no daytay limpyo mangbianaw. Nasingpat, nagagat, kay natulnog. Managbabain pa'y basta saan makainom iti arak. Sunga nila unay no makainom mangbianaw. Kasi te naminsan. Brandaw, hintay makipunsaw ni Jayan na edad. Kwa don. Nakailangan timapan. Ado pa'y taramidag. Mapanak pa iti talon tayo nakitaan dagiti raop no nadanuman damot lang.
Tikag ngamin ita, iso narigat ang madanon ti danom, iti taltalon ko. Ay, sus, makauray, dagiti trabaho, ikitaltalon nyo. Apag-beat tayo lang, mag. Ipakadanak pa'y kaninanang nga roda. Anya? Apay nga ipakadampay lang ngay. Saan ka magnobi nga basik? Tapno, ipakadampay lang amin kaninanang mo dagiti aramidam. Tapno, amo na mo't Ay, sas, saanan? Agawid tamot la adagaws. Bay amon day ta pakapakada dita. Ay, uunay lakit din dagito'y ababoy. Makita dalaang ti balde ang naglaong iti kananda kat tumagaridan. Kasla saan da ang mangmangan. Mabait laang. Tay bukbuk ko ti kanon nyo dita panganan nyo. Naday ta. Sabsabon yung ti kanon nyo. Darasan nyo ti dumakala. Tapno da sukat ti bannog amang tardarakan kada kayo. Ayan day kabsat mo, Roma. Katno inawis ni Dondon, nanang. Napananda. Iti punsyonan iti ayan kano dana na edad. Anya mo't kanday di adundon. Amo na lang arudin ti ugali di kabsat mo no makainom ngam inawis na paylaang. Huwag nga road, nanang. Ala, umay ka anak ko. Surutin ta di kabsat mo. Sakbay amala daw ti amay. Ha? Bantayan ta dagiti botelya ti arak iti punsyonan. Tapno di na sa gidag. Mabit lang, nanang. Tay nakpayak sukat. Agat baboyak ngamin. Ta dinalusak ti balay dagiti baboy. Kan kiniwar ko dagiti binugbog. Terasem nga rod amangan numanadawin ti amin. Itay pa'y anapanday di punsyonan, nanang. Sigurado nga awanan ti tao ijay. Malumun. Itay pa'y lagayam anapanda ijay ngam di mo matimbagbaga kanyak. Di mo man lalinapdan. Nasabat ko lang amin ida itay napanak na nga ala iti aba binugbog ko akanon ti baboy, nanang. Ay darasem nga ro, darasem. Ingkagbog kong tanay. Surutin ta ni manong mau. Agawitan, Brandong. Sana mabalin nga agawit na nga ima-ima. Agawit ka na sigsiga. Anya pailat ko maya. Tata Birday, umasidag ka man di daw. Apay ka na Brandaw. Agasawa kayo kanina na edad. Saan ka day? Uwag, apay aya. No, kasta nga raw. Nagpapunsyon ka may. Ay natural ta agasawa kami nga road, da kami tinagpapasken. Ano kasta nga raw? Inka mga alay ti supot takargamit ti iga daw. Adobo, kinkaldereta. At dabay nakita ka dinakdakan. Brandaw, anya ka din ti sasawang. Alam inka mga alay ti supot. Tataberteng. Kargamit ti imbagat. Iga daw. Adobo, kaldereta, kintinakdakan ti kabel mo iti supot. Pasensyakan. Awan ti take out. Nag-imot ka mo tinalakay. Nagpapunsyon ka pa ilang araw. Nag-imot mo maladag iti karne alalaw daw. Huston, Brandaw, itulod ka ni Jay Balayaw. Nasaysaya at pay, no yawid monday tatao. Awan, imot ka lakay. Patugag to pa yung silyasya. Naglaon iti masiday. Imot mo. Ngayon mo, Humanaw ka na! Awan babain mo! Saan da ka ba? Ngayon awawis! Si kalaing ti may lakilamot! Si kapay tadaganas na ang mga ibaga nga imutak! Ha! Natuloy ti paskeng nga uray awan ka!
Asino nga may tinangaw awis kang ka nga umay makilamot ken uminom iti arak ditoy? Ha? Owan babain mo! Pasensya kayo lakuman, Tata Berting. Diyak amo akas ti mapasama. Yawid bang, day tata. Saan a welcome dito? Agawid ak no kay kayan ka. Mangalak pa iti masida ayawid ko. Ala, agrisi kayo ta siya ti mangalay ti kabilan yaw. Imot kayo na iti karnay. Pwa! Ay, di ka mapanitayan dagiti silyasay. Di daklap tayo! Ay, sumanin ka, Brenda! Di mo patugtugaw dagiti lapisan! Kas patugtugaw! Gustong, Brenda! Gustong! Isubutan da karo di masidayawid ka. No, di mo kaya ta sigala ka iti patugay. Ay na, siya kundi agkid daw iti dispensa, gapo iti. Inarami jay anak ko, kakaberteng. Bastos di anak mo! No nalao ka na iti arak ti dara na! Idintaw takasla natuktukan lang abiso kaol, idi ka umay na! Isungarod nga agkid dawak iti dispensa, kaka. Adaw, ti dinadal na! Iso abayadan na nagiday! Tano saan? Ireklamok at talaga ni Kapitan! Ha? Bilulod milaeng dagiti daduma at tugtugaw ana aramat iti panagpaskan may. Hangam, dinadaal na ba'y? Ay, un kaka. Maaramid no, anya ti rumbang. Basta di yula kuman irekreklamo ani Brando nga anak ko. Apay nga may nakasya na diyang anak mo? Bastos no makainom! Awan babay na! Kunamlan asino asig siguro no nakainuman! Nagmayat ang basi-basi iti bote ti arak! Bareng no agnakam! Sorry talaga nanang. Jack amo ti inararamit ko. Dayta, kastalatan na kanayon Brandaw. Agaramid ka iti kalukwan, kalpasan na agkid daw ka iti dispensa. Nakainumak lang amin. Iso Jack amo dagiti inararamit ko nanang. Nagadumot dita ama bartek, natal na damit, nukas jay ama bartek, wenno nakainumda. Apay ngay asikaket riribok ka. Nanang? Manipod ita saan ka na makin-inom wine. Ay, mataya ka masapa. Gapu iti nagalas, nga aramid mo no makainom kan. Sa nagsamot ngamin anapatagkan ka anak ko. Ni, napatag kayo unay kanyak nanang. Apay nga rod ngaya kay kayat mong agner-nerbyusak. Awan babain mo no makainom kan. Agasam ta si kapay ti addaganas na makapungtaut no di da kaikan iti karnay. Nakababain nga aramid, Brandaw. Namuyul ako mananang. Kasla kayat kung tilumnod iti nalaw sa bayan ko. Gapo iti inaramid ko iti paskan na edad kan Tata Berteng. Ingka gumaan nga rod ni Manong Brando abinayadan dagiti nadadal na iti pasken da Tata Berteng Mangbianaw. Kanayon milatamot na bagbagaan asaanan nga agin inom, tapno saan nga agaramid iti kalukwan, tapudno nga arak laeng ti bisyo na, ngem sobramot konsumisyon ti ipapay na no daytay nakainumain. Naglabas nga rod ti nasurok makabulan, asaan nga imin-inom ni Manong Brando iti arak Mangbianaw. Apaw, naglalang to dagiti natang amulam diti paraangan na, Manong. Wana, tayo supay agat gatangin. Kana si daglang ti pagnatangan tayo kan ni nanang, no daytay kayat tayo tagdangdang nga din kaw. Mayat, Manong. Kuma, kastoy akanayon.
Saan kan ato mimtimtim iti arak? Agyan kalaangan dito'y balay no daytay awanan ti obraam iti talon mo. Ay, madimot. Ano ka na yun latan ang nakapupo ka kading? May mayat manong, tapno mailisi ka iti made. Ah, Nasurok mo't ang makabulan asaan ang nagkonsumisyon ni nanang no mabartek ka. Kuma, ilaylayon mon dayta, manong. Nagdalosan, tinamayam dito'y balay anak ko. Kinirkiram amin asuli Ay na, naglinis talaga. tapno maragsakan kayo matananang. Mayat tagi na no nadalos ti balay akitain. Husto day ta anak ko. Sa anak ang makainan no dugyot ti balay. Kasla karkaro ang mabambanogak no kasta. Isang arot ang nagdalusak para kada kayo nanang. Kaya isupay nga aramidin nyo. Imbis nga agdalus kayo, agi na kayo langin. Bayan nyo, ada kami kan ni Roma ti agubra dito balay. Ay nawan, ti makunak iti kinagagat mo, ken kinadungom no saan ka anabartek anak ko. Ang anyan ta, so nga ni metday ta, no araken ti sinangom. Ni nanang mit. Ay, wun gayam. Ingkay man kit diramanan di inanger ko akar ni ti baka, no stumot la di timplak. Ala, mabiit laeng nga rod anak ko. Roma, ayan ni Manong Mau. Kunak no adalaeng dito'y salas. Dinagas ni Mark, nanang. Tasimangpat ka no ti batch da naggapo iji abroad. Agkikita da kanumot sakbay nga agsublimanan iji abroad. Kasta aya. Ay nasapay kumataawan ti arak ijay. Kadwa na mo't ni Mark, nanang. Amo na mo't ti ugali ni Manong no makainom. Sapay kumaat malapdan na nga uminom anak ko. Itulog ka ni Jay Balayo, Brando. Sanan, kabalak, tiyagawid ang sisyak. Sigurado ka? Wan ko na kalangarunan. Ala, agawid kan, tagawid ako matay. Di nakbambantayan na kasla ubeng, tadi ka dusagay. Anya? Di kan tumot ngamin na anaway tayo nga, minamiti arak iti balay da Henry. Noamok lang kumakas to di ka na nawawis. Dua saw. Agawid ka kit din. Di mo urayan at dusagin ka. Mabiit laeng, umayan. Ha? Anyat kukom dito'y Brando. Agawid ako na. Wow. Nagpintasan adayag. Diyak lang pagarup nga dadayagan ng sangpot kanya. Ha? Ay, awanan, naulaw kan. Agawid kan. Sabali ti balay at tinuktok mo. Nagpintas ka? Ay! Ayup ka! Manyakis ka! Uray siya kabakbakatan! Pagmamanyakam! Bastos ka! Ay, bigatan ngem. Di tayo matla makitan ni Brando. Napnapanan na ngatan. Pasensya kayo, nana. Di tayo mo nakita iti nang ibatsak iti rabi. Diyak namin mayawid, iso nga inayaban kayo. Ngam di tayo mo nakita. Naimatan ti kastoy. No di mo kumaintulog ang naginom, di saan kumamat ang mapukpukaw. Binagakmat, nana. Ngam di nakimpanga kapulos. Nanang! Mark! Umay kayo ditoy! Ni Roma di aday kasi nagtipupukan dagiti baboy na.
Ni Brandaw tinakaida iti abay ti takaw. Wala nang, dito'y gayam kulungan ti baboy tinagturugan na idirabi eh. Yan ni Brando. Kinaidanan ti baboy. Nagangduden nga eh. Siling! Ha? Ayan diawanan ba nga anak mo? Sangwan natin ang idarumakan kwana. Anya? Apay, anyat inarami di anak ko. Manyakes di anak mo! Agasab, tinuktok na ki balay, kalpasan na, inaprusan na ti. Ay, bastos sa lalaki, awan respeto na iti bakat akas kanyak. Ha? Anya? Ha? Ni Brando day ta nakaiday ti abay ti baboy. Ay, isumat lagaya ma. Manyakis na talaga! Tauray baboy kat patusan na! Aguray ka man! Hoy! Agbababoy! Sangwang ti darob ko kontrakan ka! Hoy! Nana Salud. Manyakis ka! Ala, bumangon ka dita nagiddaam, Brandaw. Nana. Abay, dito yak an naturog. Agdamag ka pailaan. Damagang dita bagim Agbababoy kan agmamanyak ka iti bakat! Idarom ka! Ayop ka! Indarom nga raod ni Nana Salod ni Manong Brando mang Bianaw. Namulkan ni Manong ko, gapo iti inaramid na, kan adupay kalukwan tinararamid na tunggal mabarteg. Sayang, ti kinasingpat kan kinagagat na, no daytay saan anabarteg, ta dinadaal ti arak ti kinatao na. Maamak kamay nga amangan no nakarkaro pa iti maaramid na kadagiti sumulong aldaw mang Bianaw. Tulungan na kami kumay iti daytoy pakarikutan mi unay iti kabsat ko. Kasano nga ta ti aramidon may tapno sana na tumimtim iti arak kat mailisimat itanyaman nakababain nga aramidon na tunggal makainom. To'y magugura na pagayam mo, Roma iti Ilocos Norte. Pagayam Roma, dagiti banag kat narigat apengdan, no patuloy nga aramidan takabsat mo, ti kasta kanawidan na. Manipod kadagiti parambak iti panagpasken, aging gangay iti pangikat iti bannog ken babantot, at dati na duma-duma ang makagapaw di tunggal tao iti panaginom na iti arak. Ipaganat gutyaw di takabsat mo masapul disiplinaan na ti bagbagina. Correct. Tano agda disiplina ti may sa tao iti bagina, kabailan na kontrolan ti bagina asaan nga uminom iti arak. That's right. Ti disiplina ti agbalen nga igam na tapno malapdan na ti tumimtem. That's correct. Ipalagipyaw ti maday agaraw na no kasta nalaukanan ti dara na iti arak. Correct. Lapdan yon no kasta nga adda papanan na asaan maliklikan ti arak. That's right. Isapulan yaw ti mabalin na pakakumikuman pakaibaw ingan ti matang na iti may sa banag kahit mayaw awan iti panunot na ti uminom iti arak. Oh, yeah! Ipaayan yaw iti regulasyon ti panunot na. Igunam-gunam yaw nga ikabil na ti bagina iti sasaadan ti pamilya. Ti mabalin nga ibunga ti panangibabain na kada kayo. Ipalagip akanayon ti mabalin ritnayaw no kasta gandaten na ti uminom. That's right. Dayta ket
nabilag nga inspirasyon tapno makontrol nate panaginom na. That's alright. Inayon yupay rumbeng managpaliew takabsat mo. Ti panangkita na wenno panangpaliw na iti sabali a tao no kasta nabartikdan ket agpaaypay nga inspirasyon na tapno saan at tumulad kadakwada ket madisiplinaan na ti bagina kadagite rumbeng nga aramiden na. Alright. That's alright. That's alright. That's alright. Ala, kastan papagayam, aging gay ti sumarunumanan ngayon tay panagbibinuleg, kat sapay lakuma. Ta nakaipaay kami iti linglingay kan adal kada kayo papagayam. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos tiagnina kada kayo. Amen. Bye-bye. Thank you so much, kadrama. Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!